levantamos o teléfono. Hola, que tal? Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Con Ángeles, Hola, Ángeles. Desde onde nos chamas? desde A Coruña, Desde a Coruña. Cantos anos tes? 58. Gústache bailar, viaxar? Sí, me encanta. Hola, Ángeles. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Pues por aquí, yo emocionadito, como podrás comprender. Que aquí me dicen estas cosas, ya tú sabes. Ya. Ya te vi. Bueno, Emocionado. como te va por aí? Como che vai por aí? Pois por aquí ven, con moita calor, porque non estamos acostumbrados, pero ven. Sí, bueno, pois tú imagínate en Ourense, home. Que xovis tes? Pois, xobis, mira, a mí me gusta moito ir a bailar, ir a cenar, ir a pasear, me encanta facer meditación, me encanta o yoga, me encanta o tai chi, gústame moitas cousas. Meditación, yoga e tai chi, o sea, estilo hom. Sí, efectivamente. Eso facíame moita falta a min. O que pasa é que eu estou tan entretido que non teño nin tempo de meditar como os monxes tibetanos. Céntrate, Carlos, céntrate. Que vives sola? Sí, eu vivo sola. Bueno, eu vivo ca miña filla. Veña, última pregunta. Que nada, que sí, bueno, que tú que che den o meu teléfono e un día chámarme e dialogamos amablemente e Pero podemos imoslle concretar unha cita. preguntar se lle gustan os animais. Non, Eso, porque ti tes cabras sí, e galiñas. Home, supoño que che gustarán os animales porque estás chamando, claro, non? Efectivamente, claro que me gusta. Tes algún animalciño tú por aí? En este momento non, Bueno, pero tuve can moito tempo. vale, pois eu aparte dos que dixo aquí a señorita presentadora, tamén teño un perro sinzú chino. Ángeles, mira, imos facer unha cousa, porque tendes moitas cousas que falar, polo Claro. que vexo. Imoslle dar, se nos das o teu permiso, o teléfono a Carlos, vale? Vale, sí, E así claro, xa perfecto. Así xa vos poñedes en contacto. Moitas grazas por chamar, Ángeles. Nai de que, gracias a vos. Ángeles, grande. moitas gracias e moi amable por chamar. Nai de que, un placer. Un besiño fraternal. Igualmente, outro. Chao, chao. Para todos vos, chao. Para ti. Boa tarde. Pasámosche un número de teléfono de Ángeles e a lista de mulleres que chamaron ao programa, vale? E logo ti xa chamas, decimos sempre con cuidadiño, con respeto, Sí, por vale? suposto, por suposto. Que teñades moita sorte. Gracias, moi E antes amables. de marchar, non quereremos saber, Marcial, como lles foi a Luis e a Loli. Estamos en ascuas. Pois a ver que entren, Loli e Luis. Por favor, parella. Por favor. Podedes ocupar o sillón doble. Por aquí, Por aquí. Gracias. Pasa, Luis, Senta, pasa. Carlos, senta, non te preocupes, senta, Buenas senta. tardes. Ahí. Aí. Uy, Bueno, vos, ¿Qué tal? ¿Cómo fue la vos nos experiencia? diredes. de maravilla. Qué De maravilla. maravilla. Bueno, Sí. hombre, Qué maravilla. No me digades. Hay caso. Que diría Ay, un bueno. abogado. Hay caso. Vamos a ver. Pero a ver, tendes cousas en común ou non? Sí, algo así. Sí. Yo, cando fagamos tal, non vos preocupedes que vos invitamos. Bueno, pero cuando digo hay caso, Pero- refírome a que estáis dispuestos a seguir De coñecéndovos. momento, sí. ¿Sí? Vale. Ides a seguir chamándovos? Sí, 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 sí. Vale. Él me quedó de chamar. É que el é o que chama sempre. ¿no? Tamén, claro. É o que chama el sempre, non? Sí, sí. Bueno, tamén cando me chama e eu non estou lá ao teléfono, devolvo yo a chamada, eh? Moi ben, Loli. Moi ben. Cuidado. Moi ben. Cuidado. ¿Ya planificastes algo? No, Es muy pronto. é moi pronto para agora. Esta noite igual vos chamades para darvos as boas noites. ou non? Claro, cando vamos a dormir. Por Claro. supuesto. Buenas noches, buenos días. Que tal vos sentistedes no programa? É maravilla. Eu, por menos, de maravilla. Ti di a verdad, Luis. Eu digo a verdade toda. Claro. Ti invitarías aos teus conocidos que tuveran soliños como a nós vir aquí? Eu sí. Eu tamén. Eu sí. E eu tamén. E Porque ti? solos Hombre. está mal. Aquí estáse moi ben, cuídannos moi ben. Así que, Conocemos xente maravillosa eh, porque hai un seguimiento moi importante aí detrás
E iso hai que valorarlo. Sabedes que é así, seguimos chamando as primeiras persoas do primeiro día e 4 semanas que viñeron aquí, seguimos en contacto con eles Sí, para ver señor. como vos vai, como non, Sí, señor. porque Eso- acaba de dicilo Luís, o importante é que non esteades sós. Claro. Eso. Pois queremos saber de vos, A soledade non é boa para ninguén. para ninguén, Vale a claro que pena non, dar o Luís. paso. Vale a pena. Saberedes de nós. Pois o que nos teñades que contar, vale? Vale. Hasta onde vos queirades chegar e o que nos queirades contar. Xa sabedes que aquí con toda a liberdade. Moi Nos ben. encantados de vervos ese sorriso, hoxe aquí. Gracias, Loli. Graciñas a vos. Gracias tamén a Gracias Carlos e a vos. a Ana, o Galla teñades moita sorte. Gracias a Se queredes todos. coñecer a alguén igual que les se coñeceron no programa, pois tamén tedes o plató a vosa disposición. Moi amables por todo, de verdad sodes encantadores, eh? Moitas grazas. Graza.